Javno preduzeće Sportski i poslovni centar Vojvodina obaveštava zainteresovane da 1. novembra počinje novembarski ciklus sportsko-rekreativnih programa na zatvorenim bazenima. Upis će biti pola sata pre početka kursa. Obavezne rezervacije putem SMS poruke na broj telefona 069 709 986 u holu bazena. Obuka neplivača, osnovni kurs, uzrast polaznika je od 5 do 12 godina. Cena je 4.500 dinara, prvo dete, 3.000 dinara, svako naredno dete. Termini: predškolci, ponedeljak, sreda i petak, od 18 do 18:40. Mlađi školarci, ponedeljak, sreda i petak, od 18:50 do 19:30. Predškolci i školarci, utorak i četvrtak, od 18:50 do 19:30 i subotom od 8:20 do 9. Školarci, utorak i četvrtak, od 18 do 18:40, 2 puta nedeljno, 3.000 dinara. Tata, mama, plivajte sa nama. Uzrast dece od 3 do 5 godina starosti. Cena programa 3.500 dinara, 2.000 dinara svako naredno dete. Termini: utorak i četvrtak od 18 do 18:40. Akvarobik, 3 puta nedeljno, ponedeljak, sreda i petak, od 21 do 21:45. Cena je 4.000 dinara. 2 puta nedeljno, utorak i četvrtak, od 21 do 21:45. Cena 3.500 dinara.